sate faro fange gidma dina paax parce que ala la xam jaloori de ya musar fuda ma ya musar ya gan fuda tudu vraiment tudu rek ko tan xol ma sax no sate fe ki ga am tam ma tudu ko tanga sate gimno rek ka rek waral mu wagu dam fonka in ya mu ga amu drapeau dama nga ne ka histoire to foga ma ga xato ga angira no la leten to saka pantadak laga amu drapeau ya musar wa maga mafre wala mafre maga mafre maga in yen final ñaan bawut en masuta maga ñaan bawut mais ñaan bawut ko onde baate redu de promise inen ala biru ina redu ay ibro fange ina redu naka lan koy babu dioufine monu bal est ce que njopra monu bal no kan nano gulum rek kan nano gulum rek sayin afak no ko ala sayin in def tok den in def tok den in def tok waaw andone koy jota kam ki andone def anduna le kam ciata ken mafrena ndax illa mi tangam xaye a jega sate fa andone mbamde ciomi a fak anga mi ma refa ngi am fornu sax a jega yakare fa danga fa ponge sax maga ñuma def teddi maga ngal luma def fi njom ne andone mafre wecc kat jamon na adna of terf ka refna pelelof kamof abut kam lol soit xey mafre tona fo in o ten taxu kaga but kamof wala bok aussi ndam fi ni jiktanuna ten taxu ka butamof di kaner kat ndefe encore sate fi andone mafre maga soit ñaka ñak mais ñaktiruna andone wax deug yalla soit mafre bo fi xo champion fe mafre tona roga cioni war sak te fo ikendal mbugum lamit fatama def sates tare fayako mom gima ma gimi san bisanga am mugel san fada nga jang jom na parce que gima me maga sates ref ingele saref donc ten deuxième question au drapeau jong on est te bub kam sa kontaan na mi sate ve mbegten taref buj combat est une fois Boy Gueye de la Signe Abdou njom naga machallah maga ay gëna ciupan njom guerre ta champion njom ngarawul lang nek vraiment sate ve mom ayona ndeb dal ma ayona ndeb fa da ndam maga dal fatama fatam ma andone wax deug yalla itam ndax mbam na ciomi koy jota mbam na ciomi mafre c'est pas par hasard aussi mbam na ciomi golle siw naga kom ni yokwe ndax leg aussi leg la ko andone bari na bisan mais ci ga andone koy o wag den na bisadin o kine wa njom sax yone fa bayre mais mbam na ciomi koy golle metti jotna njom ne fa dafat maga carrière fa dafat maga e njom ne andone encore champion xetto mafrel ndax itam o wag xano ko ofes an hille wax deug yalla xef roke nawo nda anday waga njom num mafre bo ñi to parfois te jeg dum meke an hille wax deug ci yel fofu yer te faño faf yam choono champion amaya wala dik wala dik no amaya adawa dik dawan tadik sax e taref njomes xayne ganjay in fa sulay bin fodé a demi finale imara mafir bo ndokam rv bo mbi erreur mene digante mi mafute mi yenu yaga sax ay vidéo maye et deuxième né encore mater fatek une fois Aladji Ousmane et non Aladji Ousmane Cheikh Ousmane et en donten une fois bobu jom gage modi et no kaga sokare do et wala sokare do vraiment par ça kam ni ki andone mbam na ciomi ma freke ndesane anda choqué i anda itam andone wende san génération maftina xay koy d'abord illam tangam inga ami anonte ma commencé eto laya in inga ami anone ma njomte commencé eto inga ane sati vendam tuma inga rana kimaka inga ane tiyoptina fo hayeduna ke yego wonegi on sur njom naga ke jego na kam njom na ke trophée ke na ke yo nana me ko ciala ciala ke maya trop waaw khalis itam waaw kam ken encore yakara me o mafrena avant pendant et après naga jiga 3 temps ken kam ke andoy mafren ajika sorale ogona kam jomne to utar hanu was kam jomne tam ajika sorale on ndax feta nga mureto na win ande wax deug yalla fi anon desim fayar kam ke anone sutoy tam
xana jeg a yoqitna o feta nga wax deug yalla tejikat etan tigi mos relève faga kam ke andona wax deug yalla janga xamuju jang no ke no te def no ñof njom njom moom Thior vraiment kontaan am tina paax ga am tina xooxe sa paax to keken leya saate fe anan giloxanga xana ande kektala kata jeg trophée ke ay naak ke waagimo lima den moom vraiment njom moom kontaan am ten daal jigaam ten mbégte daal layaam ten a paax jigaam ten yëg-yëg vraiment ga am jigaam ten yëg-yëg a paax yi andona ye anda kaga ndax itam doomu adama itam kete ñëw na wax dëgg yàlla ndaa itam o lay na mbir o lay xana yoona fo ten léeg-léeg i ndet mbo mi interview o kiin te lay mi daal o yoonat fi mbir daal waagatinu mi lay yam xar te leyame mbir daal gore mais taw mais est ce que fop nawte nene fop na ndeer ndaa kiino kin kana wo a sikam pay léeg-léeg ko yonit dik o xeke moof ndaax le xeke sikam pay nam ñoowtoogo yoontoogona léeg-léeg nu njegi naak waa kino partager i leng léeg-léeg njeg xaalis amana o ñemo ci yoon ndax bo xaalis a gar anga ceeb jikoogo rek jega ndawal ɓisit kam mbine waaw naak ke dem mayna itam ndax we yoontoogona a neew nam ñoowtoogo fa den ndax léeg-léeg aussi diine leye waasa mbinum a topadiw pa ñaaw waasa mbinum jege métier a pa ñaaw aussi ndax a nanange kaaga itam est ce que ɓeka kaaga yifum nde oxena yoona fo wo a waaso waasi mbin nafo ñoow ne ñoola in leya teen o ndiko nduƴu rek vraiment Alpha Thioye maxey ziarana paax simnan o ka gandia ref Alpha Thioye vraiment maxey content ten a paax parce que ka xaƴogu njabootum a topaam no ñaal ne fo yongole but in fo ten a ñaal in fo ten a sum in fo ten vraiment yones jega xana xarab ka xam no njom je anga naak fo 1000 francs 200 waag mo ñaam no 1000 francs ke billaay lazim nanga jikka warga fa sukar coodna den wala in watin 1000 francs ke fop laya den ama in watin ten 200 francs so 200 francs ke kete ref ka xa forota te ɓaye ref ka pour ɗum cer ke da ɓaato ngar kena ɗuma a woos mais yones maxey gidma den a paax maxey joka den a paax a paax joka den a paax a paax vraiment yasam no ku kiino kiina yoɓnoxa jeg teen barke mais simna ten a Tony Diouf a paax gidman so santaan a paax gidma ten a Doudou Mbaye Sow dala Doudou Diouf waga ɓino kooro ɓino tew ten i mbi'u in fo ten mo fogna daaxle mi ɓino kooro ɓino tew maxey gidman a paax so jokana njal Doudou Diagne maxey jokana njal a paax Kaka maxey jokana njal a paax Mame Bouré Sarr maxey jokana den a paax maxey simna ngoor ke fop ay Jibi Mbamen fop maxey simna den a paax a paax mais Yones kiino kiina den geen na num leyne gare xot naak Tony Diouf a leya me mu pong naak wallahi taalaay maxey fiya émission ne mais ande teen dara mais ana mbudin maxey gidma a Tony Diouf in a paax a paax mais watnaam naak coodno Yones oxe mo fogna daaxle watnaam naak coodno ten raxtidin maaga bo kam mbin faam leyna xanama père ta xooya père leyna o ɓaage den jegun so yen reta fo ten aussi la naxan manax a leyna ge ɗetig naak ka i mbad nene naak ke pourtant a mosa de ta leyame ime ɗetanangam naak xe moƴna mos ta leyama o xeek me wok ten raxe wo jeg billahi lazim nama fi'u ka diid sa leyame xa'a nene ba diid teeg in fo njalun fo wiin in vraiment content na den a paax a paax jegim ndabid den moom kono fogole internet ke maaga andoona yee ndeysaan a leera ndax ken itam fogan ke o ndeetan wiin we mbuga a leyan kede lamtan a mbuga kede leyan aussi a yoonu mbir feleer yooɓeer ndaa itam leeg-leeg o jegole mayangeer wano partager i ngar no ke no ten ndef mbir nu maaf rena a jega ka andoona yee fort fa faiblesse xaye njom pa ñaaw xar franchement a kele ke na pa ñaaw leng som jeg o maafe ten bo waasin wala pañaw wine lay dal pañaw dal parfois wine logale a jega jekartino combi ten na damta pañaw yoq ndax kaga te fiya njom foga ye doomu adama wagiran pañaw har ɗo keleke mi koy pour njomens moma keleke moma may a may parce que mi kan damogo o fes na caf im maaf o fes ka damogo a cafes im maaf o fes kan foknogun prise in maaf
o fes ka damoga a cafes sax in xaw no pel wala in saaxin maaf mi daal fogaame ga im effort daal ga im erreur daal faiblesse daal no mi daal comme mbirana adna jafo ñam maak te pa ñaaw coɗanga no canon le i jom ne xana xof wala jom ne xa jeg jafe-jafe digante coɗa xamo ñam mak fo janoon xa moƴ mo jufo kam jom mi gauche coɗanga droite yaagi jom ne xana jeg coɗangama droite xan tega droite mais o yones te ref toni te leyoogaxame tegi droite ne mana tegi gauche ne parce que ande teganga droite kan reta comprendre teganga droite ne o koy teg droite ne toni o yones ande kan reta in wa mbojelo ndik rek waxa ñaƴa to kes tegi gauche ne parce que ande gauche ne ten ref baras pour o kiina dam na cafe wala o buf bo dam rare i mais teganga droite ne pour o dam ka yomb i parce que waga dam in wosox wala in rok kamof so in fadanga kamof waga mo ñako fi maaf mais erreur fop in teg anga droite rek a refogu mais teg anga gauche ne to ni ana anda ye mais ba ce ñewat ka jege tagi mi xan yen o kora teganangam droite koy ko teganangam droite mi xan gar a teganangam gauche mi xan gar mi gauche droite tout kan damogun goor anda ken lagay entraînement contact normal to xa ku taf ni to deg na gauche droite kan gara i ndax a jega njom na ando naye mosano fi comme ça saxla ando naye fiyano mais wo ne fotona a refa ka ando naye wo fo fiyano nda est ce que mo fi bol xalate xar wax deug nam fotuma diw wala bo keke fiuma est ce que nam dal parce que leg leg goy lame aké pa ñaaw a jega wa ciuma ciati sosano ñake wa ando naye wax deug yalla ay ci nanga ki den yoké sa pa ñaaw fo a non refé bor a jega na sax o dimle elo i o dimle ela foga ten i dimleel vraiment a foga ten so saate fe ndimle oga xam i a paax in fe anga njom ne moom gima men xadanga xan goor maak wa maak da njal tawa mi quoi ten taxul leyonge o dimleel a foga ten daal i ngar no ke ando naye leg leg ndeysaan ana galankora mbir wala bogo astangan yef xib paña qum i nga ak galaaj ke a maya xaye for galaaj mbir d'abord lamtanga mo ten ndax leg-leg vraiment leg-leg ko ga tet ke ngor ke ana magna so a foga a layna njom lay sëriñ mais nam ga to ke ando ten def for d'abord ke aduna priorité galaaj no mama fel ando naye safi laga ten adoxu ke yoqna fop a gar ka gar ndax o sëriñ a lay njom ndax o sëriñ adoxu wala ba jek aduna sëriñ doole adoxu no njom a foga ten i doole te moƴ ref o safe maako lin ndet ne doole o janga doole deg ku tegona a cinje xana jaganong mo jange doole ku tegona a cinje ret kiro doole dala foga i doole xupute no njiriñ entraîner bo may del waga xupute no njiriñ i ngara nga wala o sëriñ xe mbir lang jeg sëriñ daduk na um betuk nam ko to ñew kaga wala bok pa ñaaw ñoo ko wala ñew ren wala bok a ñew angan wala bok a ñew ngiram xarf conseil fe puisque mbir itam wax deug yalla serigne daduk to kina tigel parfois ina ki leng namu xajit kan parfois kina tigel xaliss may ki namu xajit kan ndax jafe jafe encore parfois ana jiga digante wa wagwe fa anote ne serigne ah vraiment mi mom may amaden lol waaw lol gari fote ne jam programme lol mais roga ci axam koy ndam mo fi mo xotten serigne mom vraiment wo fe waaw goy xana budin a paax sax leyang i mbasta yife xan goy mbud internet to wagate ñuf o tapé anga pa ñaaw xana gar pa ñaaw o yomba poguma ay nanama paax i a paax mi mosimo xes nu serigne sa lay axama kagan ñoowogum kan jangogu drapeau sax xaj maga ngona gata fo sac pores kaga a seeda saate fe a paax i vraiment a seeda saate fe a paax o serignes non mosimo xode serignes non ndeysaan non i ngar koy mbaktandoor ne ke andoona yee ten ndeysaan yakarame émission ne o ten ref no jamano fum pa ñaaw a yegu koy fa xa waasnorun puisque itam keke i lamit na andoona yee garde an ma garde yega oma kamo langole fo yega oma xaye encore te pa ñaaw wasa njom franchement mi lamtama lan pourquoi to wiin we lamtax mo ten lamtan ni a pa ñaaw xa waasnorun i a njekat i ndokateno ndik je pense bien sûr que aussi ye wasona après i njom ne fudik yeg fi ko non ciof o deto balole o det agi encore xaref ka anone ten penser o kam njom ne foy anone ne sate et grand tolof nak ka jiga so fiam 3 ans de tolof mais in gère an mu ta wag na ref mu njom ne wag na ref retam
fi am 3 ans ka andona tolof ref mi kan konté go trapo ay bol 20 nangam trapo mais carte go bo konté ata ay 5 6 in ande vraiment mahina tolof deg